Ki pulit Kariboy District kilayo ban kemno saya arngut dkhot ka kynhun sleeper cell jong kaseng hinyo trap National Liberation Council HNLC ya ki balatip kerteng kum usan bor rapsang na molai jajo bat ukan sai jun thaba na umlingka upper Shillong. Superintendent of Police Kariboy District Ujakpal Singh Dhanau ulaong bagi pulit kilayo ban kemno ya usan bor rapsang haka khatway tarik menta ubnai nakathan maulai katbaya ukan sajun thaba layo ban kemno nadu kasan tarik menta ubnai. Haba peteng ban penlong ya kajing tokit halor ka kes ha umyam police station ki pulit ha ubnai jeldio baladam kilayo ban kemno ya sangut ki dkhot ka kynhun sleeper cell ya ki balatip kerteng kum usai Frank Paul Pariat kitbok mujai Barnabas Lingdo bat uwan pensngan dempem bat yo ban korup no ya ki bom IED kumju ya ki tiarshna bom. Ha kajing tokit usai Frank Paul Pariat ula plaba ulawan pendap ya kajing syahikai ka bashibna sya Bangladesh haringkat uwepat ubalatip kerteng kum ukan sajun thaba ubana umlingka kenton blok 2 ha ubanai naitung arajar arpulai hadu ubanai nailar arajar arpulai. USP ula pentip balakem no ya ukan sajun thaba ha kasantrik menta ubnai ha kaba ula plaba udai udukot jongka HNLC bat ba ula let ben syahikai pentebit haringkat usai Frank Pariat. Ula ongru lingba kajing tokit ya ukan sajun ula penmi ya kekerteng jong usan buar rapsang ubalaya rap ha kabaya day bekalet kawan jong sya Bangladesh ha usnam baladam. Kumta ki pulit ha kakatway tarik menta ubnai kilayo ban kemno saya usan buar rapsang nakathan maulai bat kajing tokit kadang yai beteng ha kabaya day bekajing terekam jong kaseng HNLC.